Hello, Lakeshia, Iram Naubing. DPG 125th Nitre Hui Wangina Ot Saramamanda, Ajizimikshola, Church Kajun Kawiaron Lana Ot Mangara Quinquennial Lishitale. Nana achi haka da da ralaga nung sanla kay na panitiwi bang ot sa da klay hitay laga ring panay songay nay amay na nang sot tauping ni ki hang chupon ngay klay panitiwi maram ni hita hakamaha ni dre sam hangdak le itum sai or wang ba khamahai gala rimpa mai thi gi mathan mai thi gi atam saser se gi hangai je nang so da leksyang so nobing mga song ot putung kale dak le itum tongan la atam yang shot ming rok laga chikat ngrok laga itum ot mga he kui laga ringka pa kaman thane ne itum ni dre he ka sung lang inam yang kui fai sa se he na tum ni hang ngai ne Ili itu ari hi group hi si langli wen ne jani tu mining yang tonga or sang le ko sadle langni we na ja gata we na ra da klay ne thada tala kay na ra laga nung sanla kay na thun odra sa mi da klay hitay laga ring panay ning shinay ari hada DPG 125th Nitre hi mion gi da hada hakla kay na sai da klay hili nan na ki expect sa li klay chila ka hang mi okay Reverana isi Tangkhul luyam le dekle mangla li hya ka le shida khui khmi ngatang khui khmi jingum sha ka ham phanga mapuda phanga ka ka sung hi itum Tangkhul naw ko tongana dalaga na baptist itum ko tongana ra laga Reverend wi mingli masot ka chikat ka chi hi expect sai Hello, Jackani nani na kibaksa to. Hello, ina aming paning mi shingnai suinin. Ina Myo Baptist Church ne arui hili hall semda gane ni incha sa ka sa tan sa le dang. O jana? ili pungkan hoye ila hori in charsa kane ina jingdo jo pastor. Hall hi yang laga hagla kai na sa khai thai jena capacity hi kya khoi jang ka da sai le to. Itum nang ram dang ni mi mku gai na tim gai na tim da phang chuan ni. Paniti hada hagla kai na sa gi da beyond gi da nasum na hada khangran sa da le thai laga ring phan na ye nasum da la hi wi paniti we na ki expect sam me le chila ka ni da. itumna paniti ga sahi pau kham thara sung da jingum sa kham ga da phna ka sung ga haili itumai phasarin mang kham yon ba maning la itumai mangla rin la kala Tangkhul wi le gi sila matai sang khwai itumna chili ka haul ko ka sane aju itumai paniti li Tangkhul ga dong li welcome ga sane kala itumai watsa da kli arui tha da wacha na la hangai re itumai church wi mi ga chung kana itumna pau khmya dam ni ring phala ga na khrane khaga chigtha pastor digan spingwa itumna ma kho salala atumna ra chikat ga la nai na la bong chu hina jon mi da klena jena itumna chu phani khoi khrai na Tangkhul wi bangwa mangla rin pasarin chung mai kharda chui mai kharda etum matai sangra ga chui ma hakla khai expect ji chini
Christo Wimingli Halelo Legishia Iram Tangkhul outside Gore Achi Nitre Quasquicentennial Quinquennial Fellowship TPG 1 to 5 the Mion Gidakle Ili Natum Sai Goruna Seasa Midale Kalakatom Midale Chuivangaida Vivrana so mida itum ot mangalak chunga kweire Chiwang ning shiko reli misot mi itum li Vivrana pa ga kwi ho ga kwi ga pang ga kwi wi ni tre ko hol kung kami wi ni tre hi itum sai kor mayon lak se wichum now sai kor razang milo ni phu ga jiva Christo wi mayang da invitation la ka tong khali mi khwai sa da lai Marashung Salala video hena Natum the young Quilica, the Tublik Holakna, Gachika Laklo. What Bangaka Chunga Quifire, Arira, Natumna, Seaga Sali, Lai Milaklo, Glenatumna Mishap, Natuma Adamruno, Sinalu Balerno, Rivrana Sami Kaiva Mikai Sai, Gorigi, Shan Quida, Panin Quida, Rivrali Ningashi, Aina, Chikat Mikawai, Ina, Kapolakne, Gala Ishi. Program committee we Mayuk Sada Kala Tangkhul Baptist Churches Association we Mayuk Sada Ina Sai Kodali Kangakau ne Kapone Sai Kodana Krazang Serlo Ayali Bumza Dakle Sai Kodala Kawai Sami Lakro Kijihi Nutumli Pokai ne Kalika the Mungar Sada Nutum Seaga Sali Lai Lak Galo Nutum Nang John Kami So Kami Kala Seasa Aina or Manga Junga, Quihide, Quidale, Quiva Furuko, Adamji the Seasa Roxy. Ishlahide.